Da vidimo. Da li će da bude neka magija? Da. Za one koje me ne znaju, ja se zovem Anastasija Engelhardt i Din je Google Women's Tech Makers ambasador u Kragujevcu. Inače sam QA Automation inženjer sa 2 godine radnog iskustva. Završila sam kurs, znači isto radila sam prekvalifikaciju. Nisam završila faks, tako da potpuno razumijem one ljudi koji sad upisuju kurseve i imaju strahove, a šta ako ja ne uspem, da li mogu da se zaposlim sa kursom. Pored toga sam IT bloger i predavač na različitim meetupovima i konferencijama. Evo, još više ljudi se priključila, pišete u chatu ukoliko znate o QA-u, koliko ste upućeni, da li ste na kursevima. Za sve nove koji su došli, slobodno aktivno koristite chat. Ukoliko budete imali neka pitanja, slobodno pišete u chat da vam odgovorim. Da o meni pisali takvi sajtove kao što Hello World. Držala sam konferenciju u mali meetup u Startitu u Kragujevcu. Pričali o meni i na Zadovoljna i na Recruit. Onako volim baš public speaking. Eto šta je bilo to o meni. A sada prelazimo na IT tržište. Danas onako malo ubrzano predavanje, ali vole bi da uključite se i ukoliko imate neka pitanja, slobodno meni pišite u chat kako bi mogli da imamo stvarno jednu diskusiju, a ne držim vam ovdje lekciju kao predavač. Evo, IT tržište. Što se tiče IT tržišta, prvo pitanje je naravno zašto svi žele u IT i zašto svi tako hoće da upisuju kurs OQA, kurs programiranja. Naravno, to je prvo brz napredak. Znači, mnogo brže možete da postanete senior nego recimo u računovodstvu. Pošto sam ja završila ekonomsku školu i htjela sam da postanem, najviše računovođe, onda sam gledala koliko mi treba godina da postanem i onda sam računala da mi je potrebno prvo da postanem, onaj junior računovođe sa 3 godine, pa da položim sertifikaciju, pa onda onaj medior računovođe, opet 3 godine radnog iskustva i tako sam izračunala otprilike da bi stigla da nekog onako senior, treba mi 10 godina, dok u IT naravno to godine nisu toliko bitne, nije kao kad se zapošljavate, nije bitno da imate 40 godina, 38, 35, nikad nije kasno da postanete senior. Tako da generalno sve zavisi od toga na koliko projekta vi radite, koliko često menjate firme i koliko uopšte znate. Znači, niko neće da vam da platu od 4000 evra samo zato što ste u jednoj firmi 5 godina, ali negde ima da vam daju platu 4000 čak ako ste u nekoj firmi 2 godine, ali pri tome puno više znate. Tako da jeste super da u IT brzo napredujete. Ja znam ljudi koji su napredovali do seniora za 3 godine, negde otprilike prosek do seniora se dođe do otprilike od 5 do 7 godina, opet zavisi od čovjeka do čovjeka. Naravno, zašto IT? To je potražnja. Svaki biznes i svaki nove proizvode treba da budu digitalizovane, svakom treba sajt, aplikacija, CRM sistemi, možda ste upoznati sa CRM sistemima. Znači, prosto zamislite, otvarate neku prodavnicu, ne znam, čak prodavnicu namještaja, potrebno vam sajt, nekad možda potrebna aplikacija. Sad zamislite za ovaj sajt i aplikaciju negdje, ako vam je kompleksan sajt, treba će vam i negdje možda product owner, sigurno vam treba developer, sigurno vam treba jedan tester, negdje možda vam treba mobile developer i
pored toga što oni će to da naprave, potrebno to je održavati. Da, često pitaju mene šta je sa ChatGPT, kakvo stanje u testiranju. Mislim, narednih 5 godina, barem za toliko mogu da pričam, ChatGPT neće da zameni testere. Za developere ne znam, mada i za developere isto, to je samo jedan od instrumenta koji vam pomaže zapravo u developmentu. Što se tiče testiranja, evo zašto on neće da zameni sada. ChatGPT može da vam napravi test case-ove, pri tome ChatGPT ne može da izvršava te test case-ove, znači vi morate jednostavno da prolazite korak po korak kroz te test case-ove. Drugo, on može odlično da vam napiše i specifikaciju i test case-ove, ali jedna stvar koju ChatGPT sigurno ne može, to jeste exploratory testing, gde vi ručno prolazite kao korisnik, kažem, celu aplikaciju i onda gledate, recimo, ajde da uzmemo Instagram, kako bi izvršavao test case ChatGPT. On uvijek ima iste koraci i expected, očekivani rezultat i ono što zapravo dobio. Exploratory testing se radi uvijek ručno i uvijek radi tester. Zašto? Zato što mi ne idemo uvijek striktnim koracima, nego negdje idemo, da kažemo, levo, desno, napred, nazad. Kao što recimo kada biste vi kao običan korisnik uzeli telefon i otvorili Instagram. Šta vi radite? Vi zapravo nikad ne scrollujete 2 put dole, 2 put gore i onda otvarate uvijek iste, ne znam, highlights, nego uvijek je nekako različito. Možda vam odmah svidi neka objava pa vi odmah recimo lajkujete ili ništa vam se ne sviđa pa vi scrollujete 5 minuta. Znači, ponašanje korisnika malo je haotično. Ne možemo da napišemo korak po korak tačno kako on će da se ponaša. Zato ChatGPT ne može da zameni testera, barem za sad. Da, naravno ovdje sam napisala i zahtjeve i usability, to se sve provjerava se ručno. Naravno, zašto baš IT? Hajde da se ne lažemo, i u IT su dobre plate. Naravno, juniorske plate mnogo veće nego početničke plate u nekim drugim industrijama. Opet ako pričamo ekonomija, negde marketing, ako pogledamo čak i neke pravna struka, opet tu nisu toliko velike plate kao što recimo u IT. Evo tu sam pre nedelju dana gledala sajt Hello World i izvukla vam prosječnu netu platu. Počinjemo od lepih stvari, a to je Meteor Test Engineer, znači onaj koji radi automatizaciju. Evo prosječna plata Meteor, pritom Meteor, naravno to može da bude i specijalista koji ima 2 godine iskustva i onaj koji ima 5 godina iskustva. Zato, kažemo, range je veliki. Ali prosječna plata, ajde kažemo, 1197 evra, dok Meteor QA specijalist, znači manual tester, i imamo prosječnu platu 1000 evra, što opet realno. Uglavnom to su Meteori od sad 2-3 godine iskustva. Šta je po junioru? Evo sad ćemo da vidimo. Junior QA specijalist, 670 evra prosječna plata. Znači QA specijalist uglavnom manual, ali većina ovdje pisala i za automation, tako da imamo ceo prosjek plata. Evo ako pričamo o nekim, ajde kažemo, pozicijama bez programiranja, June Project Manager 821 evra, tu možda malo veće plate, ukoliko Project Manager u nekoj stranoj firmi, nije u startupu, nije u nekoj maloj firmi. Business Analyst 785 evra, DevOps Engineer 940 evra, opet ako pričamo o nekim većim korporacijama. Da, inače, pišite u chat gdje obično gledate plate, da li Hello World,
Joberti ili Started. Ja obično gledam na Hello World jer ima najviše ljudi upisuju plate. Ako ste vidjeli Hello World stalno izbacuje neke konkurse, možete da zaradite konzolu, majice, na različita putovanja i na taj način motiviše programere koji su i QA testere koji su često lenji i mrze njih samo da ukuca koliko zarađuje, ako to anonimno. Tako da Hello World ja mislim da ima za sad najveću bazu koliko po platama. Da vidimo dalje. Da, dosta vas vidjelo, možda da sam objavila na Instagramu da sad tražim posao. I baš lepo statistiku objavili Hello World da broj oglasa za IT poziciju u prvom kvartalu 2023 manji čak za 50%, odnosno na isti period prošle godine. Znači oglasa je stvarno mnogo manje nego što bilo prošle godine, čak i pre prošle godine. Ali sa druge strane, često opet me pitaju, ok, kako će sada ja kao junior da se zaposlim ili posle kurseva da se zaposlim. Evo druga statistika, odnosno ista statistika, ali druga stavka, jest da udeo oglasa za juniore povećao se za 7% u odnosu na prošlu godinu. Evo sad ću da vam objasnim zašto. Generalno zamislite da u firmi radilo recimo 4 seniora i onda radili su oni recimo 3 projekta, onda 2 projekta sad se zatvorili i ostao jedan senior na jednom projektu. I tako jedan senior radi na tom jednom projektu, međutim, iako sad kriza, opet ima neke oblasti gde i sada traže se programere, traže se testere i recimo dobije firma drugi projekat. Sad, oni imaju jednog seniora koji skupo plaćaju, koji im ovako brzo završava posao, međutim, jednostavno taj senior ne može da izdrži toliko tempo i da bude na 2 projekta i da radi neke jednostavne stvari. I onda firma reše da zaposli juniore. Negde zaposleće mediore, a negde će da kaže ok, sad je recesija, sad je kriza, neću da zapošljavam nekog mediora sa 1000 evra, meni možda jeftinije da zaposlim juniora sa 600 evra, ok, možda u početku to će da oduzme senioru vreme, ali za 2 meseca on će da zna, ili za mesec dana on će da zna šta da radi i svima lepo. Tako da, nema očajavanja, sad za junior je odlična sezona kad mogu da se zaposle, a sa druge strane po procenima svih HR-ova sada je baš trenutak kada je potrebno da učete da bi u septembru, kada svi HR-ovi kažu da će da bude opet skok oglasa, prosto vi učete jun, jul, avgust, u septembru skok oglasa i vi prijavljujete se, znači ovi koji nisu se toliko spremali, nisu očekivali da opet će da bude porast oglasa, vi kitate na intervju. To je jedna lepa stvar. Da, Konfučije je rekao, izaberete posao koji volite i nećete morati raditi ni jedan jedini dan u životu. Ja se to slažem. Često ima onako 2 velika stereotipa u IT, da svima potrebna matematika i ako ja imam 30 i plus godinu, onda nikad neću da uđem u IT. Inače te pišete u chat da li ovdje imate 30 plus godina ili plašete se da vam je potrebna matematika, baš me zanima kakva statistika za oni koji me gledaju. Da, godine u IT su manje bitne. Generalno, ako pogledamo celu IT industriju, prosječni uzrast u IT je 40 godina i generalno svake godine, ne samo u QA-u, već generalno u IT zapošljavaju se ljudi 30 plus godina koji su završili kursevi i imaju iskustva u drugim sferama.
Pri tome često kompanije zapošljavaju ljude koji imaju takozvano domain znanje. Šta to znači? Domain znanje, recimo radili ste u medicini i nebitno da li ste medicinska sestra ili lekar, imate to veliko znanje iz medicine i sad želite da se prekvalifikujete. I sada kompanija, recimo završili ste QA kurs i sada kompanija bira između dva kandidata. Za njenu aplikaciju koja je vezana za, recimo za medicinu, za lekove, potreban čovjek koji zna QA, ali super ako ima to domain znanje, tako da sa većom vjerovatnoćom kompanija će zaposliti vas 30 plus godina i domain iskustvom u medicini nego nekog studenta koji otprilike zna možda malo opširnije, ali opet kad pogledate detalje isto zna o QA-u, ali nema to domain znanja. Znači uopšte ne treba da se plašite da jednostavno vas ne zaposle ako imate 30 godina, ako imate dobro domain iskustvo. Evo jedan komentar vidim, tačno pokazati koji su koraci da bi postao QA od 0 do prvog zapošljenja. Ok, jeste i to ću da objašnjavam. Hoću sada jednostavno da prikažem kakva je IT tržište, jer ako ne kapirate kakvo sad tržište, prosto ne možete da se zaposlite, jer ne znate ni u kom trenutku treba da sašaljite CV, ni u kom trenutku treba da učite. Po meni je mnogo bitno da znate kakvo je stanje. Da, što se tiče matematike, ako gledamo stvarne zadatke, ne samo QA, već i developera, generalno vama nije potrebno znanje matematike, jedino potrebno ukoliko želite da pravite igrice, taj game dev i negde fintech rješenje, tu je već neka potrebna matematika, da kažemo više. U ostalom, ako znate 2 plus 2 ili izračunate 10%, to vam je super. Sad, ja znam da ovdje ima ljudi koji nisu još rešili da li je potrebno, da li vam je potreban QA ili želite da se razvijete u developmentu ili negde možda želite da se pronađete kao project manager. Baš je dobra vežbica Ikigai, to sam radila na jednom od predavanju i stvarno je super. Sviđa mi se taj generalno koncept Ikigaja. Šta obuhvata Ikigai? Šta vi volite da radite, koje soft vještine imate, šta sigurno ne želite da radite i generalno analiza tržišta po soft vještinama i karakteru. Ako pogledate tu celinu, možete da zaključite da li je posao za vas ili ne. Recimo, kad sam ja želela da prekvalifikujem se u IT, gledala sam da takva pozicija ima i logiku, i kreativnost, i rad sa ljudima. To mi je onako bilo bitno, kostur. Sa druge strane imala sam vještine pregovaranja, prezentacije. Bila sam realno dobra u analizi i pisanju različitih planova i biznis programa. Šta sigurno nisam želela da radim jeste da radim neke stvari kao što radi sales ili customer support, znači to neko stalno povezivanje sa ljudima, non stop 24 na sat i onda sam odradila analizu tržišta po soft vještinama i karakteru. Jednostavno sam gledala šta piše u oglasima, koje soft skillove tražene za koje pozicije, znači gledala sam developer, QA, project manager, product owner i tu sam izabrala, ajde kažem, svoj Ikigai, da ova je baš za mene. Poslaću vam prezentaciju tako da možete da slikate i da prođete to posle samostalno. Znači jednostavno 4 pitanja, šta ja volim da radim, kakve soft vještine imam, šta sigurno ne želim da radim i analiza tržišta po soft vještinama.
Evo, da ne biste se previše smorili, ajde mali test za 77 ljudi što je ovdje. Pišete ovdje šta najviše volite da radite. Pišete u chatu A, B, C. Znači, ako više volite da analizirate dokumentaciju i imate komunikaciju sa klijentima, pišete A, istraživanje, B, fokus na implementaciju, logiku, ako vam je to bitno i najviše volite da radite tu neku fokus na logiku, pišete C u komentaru. Sljedeće pitanje, šta od ovog mrzite da radite? A, tehničke stvari, traženje najboljeg rješenja s satima. Ako vam to smeta, pišete A. Pod C, stalna komunikacija sa klijentima. I B, ne smeta ništa od ovog. Sljedeće pitanje. Kako možete da opišete sebe ukoliko ste super komunikativna osoba? Možete da napišete A, ako volite planiranje, stalno postavite sebi ciljeve. B, ako volite zagonetke i ulaz baš dubinski u suštinu problema. I C, ako obožavate logiku i želite da sve bude clear, znači crno na belo, pišete C. Evo čisto da proverim da li vam ok, pišete da li vam ok, da li se vidimo i čujemo, pošto ovdje kod mene prikazuje da malo nešto se stopiralo. Ok. Koje mane posla možete prihvatiti? A, emotivne ljude, B, brze promjene i odgovornost, C, idealne rješenja ne postoje. Znači, ako možete da prihvatite tu manu da idealne rješenje ne postoje, pišete C. I evo rezultate. Ako imate više A, generalno za vas su super pozicije Project Manager, Sales, Employer Branding, Marketing Support. Ako ste pola A, pola B, opet tu je super Business Analyst, QA Manual, System Analyst, Designer, Technical Support. Ako ste onako baš B, tu je QA Engineer, isto i Manual i Automation. C, ako onako više volite da fokusirate se na logiku, onda za vas je Software Developer, DevOps ili SDET, to isto jedno od grana QA-a, SDET, Software Development in Test. Ok, vidim komentare. Dosta ima i C, i B, i A. Baš ima dosta B. I prelazimo šta radi QA. Jedno od onako stereotipa da QA klikće po aplikaciji, što naravno nije tačno. Htjela bi malo više da se posvetim, da uđete u suštinu šta je QA. I ima tu dosta stvari koje ljude kada ulaze u QA, čak ako su na kursu, misli da QA je jedno i onda dođe na posao i kao čekaj, zar ovo QA, zašto sam učila? Znači neko očekivanje, čak koje sam ja imala na kursu, da moram da stalno tražim bugove. Imala sam pitanje kako da znam da je nešto sigurno bug ili da li treba da ispunim neku mesečnu normu bugova. Međutim, realnost jeste da fokus QA-a na kvalitet i to ne samo na traženje bugova, znači u gotovom nekom proizvodu što bi se reklo, znači na nekoj verziji koje su završili developeri i žele sad da puste u produkciju, nego generalno fokus QA-a na sprečavanje defekta. I pre svega QA ne počinje sa traženjem bugova, nego počinje sa analize dokumentacijom i o tome generalno malo pričaju na kursevima, a ja mislim da bi trebalo da pričaju malo više.
da kako vi da znate šta je bug, kako vi da uočite da li developer napravio grešku ili jednostavno zahtjev je takav da developer interpretirao to na svoj način. Znači, analiza dokumentacije je mnogo bitna i koji provodi dosta vremena, pogotovo ako se releazuju i pravi su neki nove feature, nove funkcionalnosti u analize dokumentacije. Tu je pisanje test case-ova, da ne možemo da pobegnemo od te neke rutine, pisanje test case-ova gde, evo, pročitali ste dokumentaciju i onda počinjete da pišete test case, ok, moramo da proverimo jednu stvar, drugu funkcionalnost, treću funkcionalnost, ali ima dobra stvar, jeste da ima tu istraživanja i baš puno istraživanja koje recimo na kursu opet nisam znala da ima tu tolika kreativna strana. Kako izgleda radni dan QA manual? Evo, za one koji su na kursevima i koji ne znaju šta njih baš očekuje posle kursa, kad se zaposle. Pre svega to je opet, kao što sam rekla, analiza dokumentacije. Znači imat ćete BRD, Business Requirement Documents, gde je opisana jedna funkcionalnost i kako to treba da radi. Opet neće to da bude na 80 strana, vjerovatno na 4 do 10 strana. Bukvalno kliknete ovdje, pojavi se dijalog, to služi useru da bi recimo obrisao neke korisnike, dodao neke korisnike. Pisanje i ažuriranje test case-ova, kad se izađe nov feature, pišete nov test case, kada promeni se implementacija, recimo više nakon cancel, ne zatvara se dijalog, nego se otvara novi, morate da stalno ažurirate test case-ove, inače dođete do situacije da vi provjeravate test case, očekivani rezultat nije tačan, vi mislite da je bug, međutim promenila se implementacija. Naravno, verifikacija etiketa, stalno vam dolaze neke nove etikete, developer završio novu funkcionalnost, developer fiksovao neki bug koji ste vi prethodno napisali bug report i poslali su njemu. Znači, morate to da verifikujete, jer kao što znate, ako developer kaže ja sam popravio bug, to ne znači da stvarno popravio bug, to znači da on misli da popravio bug. Naravno, tu je testiranje, različite vrste regresije, API testiranje, performance testiranje, user experience testiranje, exploratory testiranje koje sam ja već spomenula, da to ne radi se onako kao instrukcija, nego već neko istraživanje aplikacije, kako bi se ponašao user, kako bi to radio. I pisanje bug reportova, naravno, koliko naiđemo na neku stvar koja ne odgovara očekivanom rezultatu i sigurno kosi se sa dokumentacijom, prosto prijavljujem bug report. Idemo na radni dan QA automationa. Pre svega opet analiza dokumentacije i to ću da ponavljam stalno, dokumentacija mora da se čita. Često automation uzimaju samo gotove test case-ove i automatizuju, onako ulaze duboko u suštinu, u tehničke stvari, međutim zaborave na biznes logiku, zaborave da zašto uopšte mi pravimo test case-ove i zašto je potrebno da se taj test case automatizuje. Znači mnogo bitno gledate biznes logiku, uvijek gledate zašto mi radimo taj feature, kako on će da pomogne korisniku, zašto stakeholder ili vlasnici tražili da se ubaci taj neki nov feature. To je pisanje testova, ja kažem uzimamo kocave test case-ove koji su pisali manual i pišemo uz pomoć koda. To je debug i ažuriranje testova. Onako često videla sam posljednje vreme mi pitaju šta je debug testova. Zamislite da puštate sve testove svake noći i sad recimo od 100 testova 30 testova imaju status failed, znači nisu prošli. Debug ne znači kao što recimo programiranje traženje greške, nego ovdje kad debugujemo testove hoćemo da znamo zašto taj test je pukao. To ne znači da on loš, mi ne znamo da li je test loš,
da li program ponaša se drugačije ili jednostavno nešto se desilo na remote mašini, nešto se desilo na serveru, pa ne znam, sad glupo da kažem, nestao internet, pa vam svi testovi su pukli. Znači u debugu tražimo taj razlog. Nekad sam QA tester je kriv i napravio grešku u testu. Nekad promenjena specifikacija, znači ako juče tražili žutu boju, prekjuče plavu, danas traže crvenu i moramo da ažuriramo te testove. Ili stvarno je došlo do buga i treba da kreiramo bug report. I još jedna stvar koja stalno radi QA Automation jeste unapređuje projekat, znači ažurira tehnologije, vodi nove alate. Ako recimo ste koristili Java Selenium, možda razmislite da li treba da se uvede Selenium, da li treba da se uvede Cypress ili Playwright ili hoćete da uvedete API testiranje, performance testiranje. Da, drugi neki stereotip da QA je dosadan posao, pošto sam ja ovde dosta pričala o dokumentaciji. Evo, stvarno ću da prikažem neki dosadan deo QA posla, a to je regresija. Regresija je provjeravanje da sve novo što su uradili developere, da li su popravili neku stvar ili da li su developere napravili neku novu funkcionalnost, da sve te promjene ne utiču na stare promjene. Znači, ako vam lupam na Instagramu, vi mogli da dodajete fotografiji i sada Instagram ubacuje novu funkcionalnost Reels, da vi dalje možete da ubacite fotografije, znači ta stara funkcionalnost radi kako je treba, a novu funkcionalnost je posebno proverili. Znači regresija, pogotovo ako nema automatskih testova, znači iznova svaki put kad želite da pustite neku novu verziju u produkciju klijentima, morate svaki put iste stvari da proveravate da oni rade. I to je regresija, super ako to pokrijete sa automatskim testovima, znači mirne ste glave, prolazite kroz aplikaciju, ali većina stvari proveravaju vama testove. Znači debug isto, ajde kažemo neka dosadna stvar kad uzimaš iste te testove, pogotovo ako su fleki, takozvane koje ume da pucaju zbog nekih stvari, recimo zbog waitera, učitavanje stranice i zapravo nije ni bug, niste ni vi pogrešili, ali taj test stalno puca i vi morate da debugujete svaki dan. I naravno kada project manager napiše not a bug, znači vi ste sigurni da po dokumentaciji treba to da bude na jedan način, radi na drugi način, vi ste srećni što ste našli bug, pišete tamo, pravite bug report i onda dođe project manager i kaže, a nije bug, it's not a bug, it's a feature, ili ostavit ćemo tako, ovo je bug, ali nećemo to da sređujemo. To je jedan od dosadnih deo QA posla. Ali osim toga što postoji dosadni deo posla, naravno postoji i kreativan deo posla, to jeste analiz zahteva i pronalazak kontroverzija. To može da bude baš izazovno, da ne samo vi da pročitate dokumentaciju, već i da pronalazite te kontroverzije. Aha, čekajte, ovdje pisala da ovdje user može nešto da uradi, a onda tamo u sljedećem tekstu dole piše da ipak ne može i zabranio. Kako to? Kreiranje test case-eva. Sad, većina vas mislim, ako niste upoznati za QA test case-eve, to skup, da kažem, korak po korak kako doći do očekivanog rezultata. Često na kursima to bude mnogo dosadno kako da kliknete, kako nešto da unesete, međutim, ako ste na nekom velikom projektu, realnom projektu, i pisanje test case-eva često i izazovno, jer treba da smislite kako da proverite ovako veliku funkcionalnost, treba da napravite nekoliko test case-eva, nećete da pravite 1000 test case-eva, a opet da pokrijete recimo 80% aplikacije. Tu imate neki tehnike test dizajna, pairwise, decision table. Opet možete posle da pogledate, baš su to zanimljive neke stvari. Investigate etikete. To rade manualni QA ili automation ukoliko radi i manualni deo.
Meni se sviđa generalno investigate etikete i mislim da to je super stvar. To recimo onako super stvar kao vežba za mozak i za QA, ali nije baš toliko sjajna stvar ako pogledate sa strane biznesa. Investigate etikete, to su etikete koje obično loguje ili customer support ili project manager. Uglavnom uzima se od feedbacka klijenta. Klijent kaže da mu neka određena funkcija ili funkcionalnost u aplikaciji ne radi i sada, recimo, ne znam, scroll u Instagramu meni ne radi, tačka. I sad vi trebate da pronađete tačne koraci i šta sve je uradio user da mu ne radi scroll. Ako stvarno morate da budete kao jedan detektiv i da pronađete, ok, šta on to uradio. Možete da pitate, ali generalno od vas očekuje da vi odmah nađete te koraci, prosledite developer to fiksuje i pošalje na produkcije da taj bug se ne ponavlja. Znači, zanimljivo je i uglavnom radi manualne. Exploratory testing, kao što sam objasnila opet, tu je rad, da kažem, potpuno manualno i tu je vaša volja kako ćete šta da testirate. Bitno samo da donesete neke rezultate da vidite šta je korisniku dobro, šta nije dobro. Nije obavezno da nađete neki bug, možda ćete da nađete nešto što možete da se poboljša i logujete improvement. I istraživanje o novim tehnologijama, naravno QA je deo IT tržišta, IT tržište stalno, rapidno se menja, tako je potrebno da istražujete o novim tehnologijama. Ako je još jedan stereotip da svako može postati QA, i to i jeste tačno i nije tačno. Zašto mislim da to i jeste tačno i nije tačno? Svaki QA bi trebalo da ima QA mindset. To je na vrhu logičko razmišljanje koje vam potrebno za analizu dokumentacije, pisanje test case-ova, kreativnost potrebna za investigate etikete, exploratory testing, fleksibilnost, zato što u svaki trenutak može da dođe developer ili product owner da kaže ljudi, meni implementiramo sve brišemo, pravimo opet novo, istu funkcionalnost, ali drugačije. I to šta to znači za vas kao za QA-a? Jednostavno uzimate i ažurirate sve test case-ove ili ja sam imala situaciju na poslu da sam imala preko 70 testova, automatskih testova i jednostavno jednog dana sve se to reimplementiralo i pola testova sam morala da ignorišem, da oni više nikad ne idu zato što promenilo se skroz ponašanje, a sa druge strane, znači ostale pola testova morala sam da debugujem ceo dan kako bi prilagodilo to ponašanje. Tako da generalno QA mora da bude fleksibilan i mora da bude spreman na svakodnevnu promenu. Naravno, tu je i emocionalna inteligencija. Zašto? Radite sa klijentima, radite sa feedbackom, radite sa ljudima, sa developerima. QA je jednako, ne da kažemo on a bad person, nego on ko daje negativnu kritiku developerima, koji dobije negativnu kritiku klijenta, nekad i stakeholdera, čekaj, što ste propustili taj bug, ili morate da kažete kolegi developeru, znaš, nisi dobro radio ovo ne radi ništa, ili ovo boja je užasna. Naravno, izbjegavamo da tako formulišemo feedback, znači uvijek formulišemo feedback objektivno, ali da treba vam ta emocionalna inteligencija kako bi znali kako uopšte da postavite sebe i da date feedback ljudima i da dobijete feedback od njih. Da, šta vam je potrebno od znanja za zapošljavanje QA manual? Ovdje neko tamo mi kritikovao u komentarima da ništa ne daje konkretno. Evo baš konkretno za QA manual sad od 2023. godine potrebno da znate pre svega dokumentaciju. Ovdje sam navela bug report i test case kao obavezno, ali opet pitaju test strategiju, test plan, da pišete use case, procesi u developmentu, pitat će vas bug cycle, software development life cycle, agile, znači software development life cycle, mora da se zna, jer na taj način morate da ispričate
kako sve kreće od stakeholdera koji imaju ideju, zatim kreće se product ownerima koji smišljaju dokumentaciju, zatim može da bude provjera od strane QA-a te dokumentacije, zatim ide dizajn, pa implementiraju kod, pa onda opet testira QA i onda na kraju DevOps pusti to u produkciju i to ode korisnicima i onda oni daju neki feedback kako bi stakeholdere i tako ide u krug. Znači software development life cycle, pogotovo ako ste završili kurs, prvo morate da znate definiciju i sad taj krug koji prolazite, a drugo morate da razumete stvarno kako to funkcioniše. Project Manager i bug tracking toolove, ja sam navela ovdje Jira, postoje Monday, U-Track, mnogo više nekih bug tracking sistema. Pored toga, ovdje nisam pisala, a trebalo bi možda i da se doda programe za pisanje test case-eva. To je TestLink, TestRail, X-Ray, koji opet X-Ray, jedan plugin koji sarađuju sa Jirom. Zajedno, osnovno HTML, CSS potrebni su vam za Chrome DevTools, pogotovo ako programer nešto zameni tehnički. Vi ne morate da znate programski jezik, ali morate da znate osnovu HTML da bi se snašli, kažem, u Chrome DevTools kad otvorite i vidite šta su oni zamenili, da li je to tačno ili nije, da li treba ili nije. Linux, Windows, Command Prompt, opet niko ne očekuje od vas da znate kodiranje, ali za QA manual potrebno da znate neke komande, pogotovo ako ćete da radite sa serverom. I SQL i API negde sad postali i must, znači osnovno znanje SQL-a mora da budete, da znate. Za druge strane, ako znate API, super, imate veliku prednost ako radite API preko Postmana ili preko Insomnije, što vam daje onako još jednu prednost prema drugim kandidatima. A neki sa treće strane, što bi ja ovdje dodala, jeste ako umete da koristite real device, znači obične mobilne telefone, umete da povežete to sa Chrome DevTools i generalno znate kako se testiraju mobilne aplikacije i kako se testiraju mobilne aplikacije na Android Studio, znači instalirate emulator na računaru, opet ste u velikom plusu što se tiče QA manual. Sad, što se tiče QA automation, opet čak ako ste automatizator, pituje vas dokumentaciju, procesi u devu, opet pitaće Jiru, morate da znate osnove programskog jezika, Java, Python ili JavaScript. Eto, sada bi malo stala. Ako vi ste već na kursu i vjerovatno izučavate Java, onda idete Java Selenium, za sad ima najviše oglasa. Ako želite da se izdvojite i da ciljete onako, da kažem, da precizno gađate kompanije i da želite da se zaposlite baš kod njih, uzmite JavaScript Cypress, JavaScript Playwright, znači nema puno tu konkurencije, iako sve više i više se radi, više i više kompanija prelazi na JavaScript i Cypress Playwright. Sa druge strane, ako hoćete da imate još manje konkurencije, sa jedne strane malo konkurencije, sa druge strane malo oglasa, idete Python Selenium i Python za performance testiranje. To mi je super kombinacija. Evo sad ima pa recimo 4-5 oglasa za junior Python QA testera. Međutim, baš vidim da i čula sam od HR-ova baš teško se pronalaze neke QA automation juniore koji znaju Python. Tako da ako želite onako baš bez konkurencije da prođete, učite Python. API, performance testiranje, nije nužno za baš juniora, ali bi trebalo da znate. U API ako koristite Java, koristite Rest Assured. Za performance testiranje ako znate Python Locust, a ako ne znate Python, znate Java, onda koristite JMeter. Da, nekim kompanijama također radi se automatsko testiranje mobila, najčešće Appium, negdje se koristi Xcode ako ima iOS aplikacije, ali uglavnom Appium.
neko piše u komentaru sa 33 godine rada u pisanju teh dokumentacije, svaka kontrola dokumentacije smanjila greške u primjeni proizvoda. Jeste. Ako čitate lepo dokumentaciju, ja kažem, uvijek može da se pronađete stvari koje su dvosmislene i na taj način i developeru kažete, aha, ok, ovo je dvosmisleno i naravno pričate sa project managerom kako to treba da se implementira. Jer developer pročita dokumentaciju, shvati to nekako na svoj način, uradi, developer u suštini nije kriv, ni project manager nije toliko kriv da je napisao takvu dokumentaciju, jer sve mora brzo da se odradi, tako da čitanje dokumentacije smanjuje drastične greške. Evo za kraj, QA idealna pozicija za vas, ako još uvijek sumnjate da li je QA za vas, ako volite kvalitet, znači ako vas nerviraju sajtove gdje nije jasno kako poručiti proizvod, zašto nema neki jednostavni error message, ako onako baš volite kvalitetne sajtove, dođite kod nas u QA. Želite posao u IT sa napredovanjem, još jedan od stereotipa da QA nije full-time pozicija, mada vidim da taj stereotip sve više i više postaje stereotipe, da ljudi stvarno počinju da ozbiljno shvataju QA. Znači niste samo dopuna programerima, QA je stvarno posebna pozicija koja zahteva full-time angažovanje. Ako vi možete da ocenite software kao user, predviđate gdje bi trebalo da bude menu, šta možete se poboljša. Ako volite da radite sa ljudima, opet to napomenem, znači ne tražite bugove ni 60% vašeg vremena. Najviše vremena radite sa komunikacijom, sa developerima, sa product ownerima, da vidite kakve su zahteve, da li treba da bude ovako ili je to bug, nekad sa stakeholderima, nekad sa klijentima i customer support, znači stalno radite sa ljudima. Ako želite balans između tehničkih stvari i kreativne, što je istraživanje, manual pozicija je super za vas. Ako želite da budete knowledge wizard, bukvalno često na projektu QA je onaj čovjek koji zna sve o aplikaciji. Znači, kad su bili release-ove, kad ta funkcionalnost počela da radi, počela da ne radi, kada se desila regresija. Znači, QA je onako jedna biblioteka, čovjek koji zna sve o aplikaciji. Pogotovo ako ste manualni QA. Automation ako malo zna. I došli smo do 5 koraka do IT posla. Prvo, što savjetujem čak ako ste sada na kursevima, da istražite tržište, istražite koje su potrebne soft skillove, kako izgleda radni dan, QA manual, QA automation, možda ćete da se opredelite za product ownera ili project managera, kakve su plate. Razumijem da nekom recimo mnogo bitna plata, dok ostalima više bitno šta ljudi rade, a plata će da dođe. Opredelite se sa pozicijom, kažem vam ikigai, šta najviše volite da radite, koje su vaše vještine, šta sigurno nećete da radite i šta traže poslodavce, plus znanje iz prethodnih sfera. Nemojte da krijete svoje domen znanje, super ako imate znanje iz medicine, iz ekonomije, možda čak i iz prodaje nekretnina. Sad vidim sve više aplikacije ima vezane za taj real estate, tako da to može da vam posluže kao jedan srećan tiket da uđete u QA svet. Kada opredelite šta imate, šta je potrebno na tržištu, znači analiza kakve skillove vama nedostaju, kakve hard skillove, a ako pričamo o hard skillovima, znači šta se traže najviše na oglasima na Hello World, na Joberti, ok, vidim, traže se recimo, znate, test dokumentaciju, ali traže se Git, traže se Windows i Linux command prompt, znači idete, učite neki soft skillove, neki domain skillove, opet analizirajte to, sastavite plan obuke, mnogo bitno kad znate šta sve treba da naučite, možete vas zaboli glava, znači morate sve i odmah, stvari ne morate.
vidite šta je prioritet, šta onako kažemo must u poziciji, a u oglasima gdje traže se QA, a šta onako bilo bi plus da znate. Možete sad da sastavite plan obuke lagano sa ChatGPT-em. Jednostavno pišete ChatGPT, želim da postanem QA manual ili želim da naučim, ako imate na internetu promptove, želim da naučim, ne znam, Linux command line za 2 nedelje, molim te napiši meni detaljan plan obuke ako želim da posvećujem učenju 2 sata dnevno. Verujte meni, on će vam da izlista sve resurse, sve teme koje su potrebne za obuke. Naravno, 5. korak je srediti CV i učestvovati u intervju. I to sređivanje CV je onako posebno, kažem, stvarno sredite CV, jer to mnogo bitno. Da pišete na kojem koraku ste vi, da li još istražujete tržište, da li ste se opredelili sa pozicijom, ili analizirate kakve skillovi vam nedostaju, ili već ste sastavili plan obuke i učite, ili tek sređujete CV, ili možda već ste našli posao, tako da niste na 5. nego na 6. koraku. Evo ja trenutno na 5. Znači odnosno ja sam sredila CV i učestvujem u intervju. Što se tiče greške u CV i načine potrage posla, znači molimo vas ne koristite nikakve Europass, CV na 2 strane, crno-belo, to nikako ne. Ne. Znam da to često poslije ekonomskog fakulteta, ne znam zašto, i pravnog fakulteta koristi taj Europass, valjda ranije je bio neki standard za zapošljavanje u banci, ne znam, za taj Europass. Lakonično sve na jednu stranu, koristite Lab Design, koristite moja preporuka Enhance CV ili Canva, mada mogu da kažem evo sa iskustvom od ono što sam ja imala sada intervju i poslala sam dosta CV, Enhance CV više prolazi nego Canva, zato što Canva, kada napravite onaj template, Canva sačuva vam taj PDF dokument bukvalno kao JPEG, kao da ste sliku ubacili. A sa druge strane, Enhance CV vam daje kao iz Worda prebacujete u PDF, imate te ključne reči. To je mnogo bitno, zato što vidim da sve više i više HR-ova koriste tu analizu, veštačku inteligenciju, a i analizu ključnih reči. I onda ako imate template iz Canve, on ne može da pročita vaš tekst jer to bukvalno kao slika, dok recimo neke druge buildere CV-a, recimo evo Enhance CV, gdje bukvalno možete, ako otvorite PDF dokument, možete da kopirate tekst, onda taj AI checker prepoznaje vaš tekst, prepoznaje ključne reči i onda može da vaš CV stavi sa strane gdje treba. Vidim pitanja, da li će video biti dostupan i nakon ovog live-a, vjerovatno ne, vjerovatno ću da snimim neki poseban video koji ću da okačim posle na YouTube, jer ovo je prvi put kako koristim ovaj stream program, onako malo teže mi ide ako sam QA. Kakve kursove preporučite, da li neko pohađao meta kurs QA? Što se tiče QA kurseva, ja preporučujem besplatan IT Bootcamp. Veliki plus da je besplatan, veliki plus da daje vam super osnovu. Sa druge strane imate selekciju, ne možete da upišete kad hoćete, nego samo kad se otvara konkurs. Imate tu selekciju koja traje mjesec dana, čini mi se, ili mjesec i po dana. I nisu svi upadaju na taj kurs. Ako, da kažemo, od platnih, moja preporuka Creative. To je super kurs koji sam i ja završila posle IT Bootcampa. Ja sad ću napišem chat, Creative kurs ili IT Bootcamp. Ili IT Bootcamp. Dobri su kursovi generalno i od Comtrade-a, Taraba Tech. Ima dobrih kurseva. Mislim, generalno treba, šta radite? Analizirate tržište i analizirate šta vam nude
te kursevi. Ako hoćete moje mišljenje, većinu stvari možete da naučite samostalno, osim pravljenja bug reportova i pisanje test case-a. Zato vam stvarno treba da neko pogleda i kaže ok, ovo tako ne može ili ok, prepravi ovako. Zato stvarno treba da platite mentora ili nekog. Sve ostalo može da se nauči na YouTube, Guru 99, besplatni sajt, LinkedIn, kursevi, ja mislim da plaćaju se prvi put besplatno ako koristite premium, drugi mesec 2000, pa posle 4000 mesečno. Tako. Stigli smo do greške u CV. Da, obavezno ako radite prekvalifikaciju, pišete u CV u summary gde objašnjavate vašu motivaciju, zašto želite da budete QA i zašto ste izabrali QA. Izbacite svu nepotrebnu informaciju koja često vas i diskriminiše, pogotovo žene. Znači, pol, datum rođenja, adres stanovanja, bračni status, sve to brišite. Čak nije ni potrebno da, ako imate završen faks, nije potrebno da pišete kad ste završili školu. Postoje neki template-ovi čak i u Canvi, tipa znam HTML na 5 zvezdica, znam HTML, CSS na 4 zvezdice. Molim vas, izbacite to da znate tehnologije na nekoliko 60%, 3% linije, 4 linije, 5 zvezdica. Znam da HR-ovi i neki tehnički intervjure to mnogo nervira. Ubacite brojke ukoliko nemate. To vole pogotovo strane kompanije, recimo obučavao 10 ljudi, smanjio greške na 40%, tako što čita dokumentaciju, obavezno mora da bude neke brojke. Ako koristite Enhanced CV, on će vam automatski da kaže ubaci ovdje neku brojku, ubaci ovdje. I ako nemate projekte, portfolio i LinkedIn, to je isto velika greška. Znači napravite, ako imate neki kurs, napravite posle kursa, imate onaj final projekat, ubacite ga na GitHub, ubacite u CV, znači imate projekat, imate to portfolio. Kad kažem portfolio, to na GitHubu imate nekoliko projekta, barem jedan projekat i sredite LinkedIn, jer sve više HR-evi gledaju LinkedIn nego vaš CV. Evo tu sam. Evo imam 2 template-a, Carl Thompson, ovo je super, generalno sređen CV, a drugi onako sve ima i informacije lične, edukacije, ali nije jasno šta ima responsibilities, ali nema brojke kako i šta postigao taj čovek, ima i interes, generalni interes ne morate da pišete, samo ako to vam ide u plus. Ali ovdje recimo u Carl Thompson skillove ima popunjeno, što ja smatram da je minus i dosta HR-ova smatraju da je minus, jer samo onaj ko vas intervjuše može da proceni da li znate SQL na 100% ili na 10%. Znam da to intervjuše onako baš nervira tehničke intervjuere. Da, šta mene sprečavala da budem QA? Realno manjak znanja. Nisam znala kako izgleda radni dan, nisam znala kako izgleda intervju pitanja, pa plašila sam se da učim sama jer nisam znala šta me očekuje. Skupi kursevi, realno vam prosječan kurs košta 650 € i nisam imala podrške, nisam znala ko može da mi pomogne da savladam sama bug report, da mi pogleda test case. Sada na mom blogu imate i story kako izgleda radni dan, imate intervju pitanja, možete dosta da naučite čak i iz mog bloga iz Guru 99, samostalno, nije potrebno da plaćate skupe kursove, imate i moju podršku. Evo za kraj, zašto baš QA? Brzo napredujete, često vrlo brzo napredujete, odnosno na developere. QA uvek se traže, pogotovo u velikim firmama, jer moramo da osiguramo kvalitet i nije potrebno kodiranje ukoliko ste QA manual. Sada, za kraj možete da skenirate ovaj QR kod, Telegram kod i
da dobijete pristup u besplatan QA community, a možete da mi nađete na udruženju Cake Gmail ili da me kontaktirate na Instagram stranice Žene u IT. Evo, ako imate neka pitanja, znači slobodno mi cimajte u Telegramu ili preko Gmaila ili preko Instagrama. Hvala vam ljudi što ste bili danas. Ja se nadam da ćete da napišete meni na Instagram sva vaše pitanja i nadam se da ćemo opet da se vidimo na nekom webinaru. Vidjet ću da organizujem to češće i da to bude bolje organizovano nego ovaj put. I hvala vama, vidimo se.